ma bin baz, baka joun leg nan baz men. An sa pase nou. Ye ka ma konponsi la mi mwen si mba ben leg. A konen. Si ka re yo la. La vi a bel nesse. Waji, Pase men. kon ni mboze men. Ibi avay ma bin nan baz mbaka wè, nou lage baz. Kon e ba yo abdomine men. Yo, an papa nou ba mdou papa. Go baga papa, chache yu dek si laka jen mise men. On y avoye men, yo. On monde a tou men fè ti manje gou. Kareman men. Yo, monde a fò manje mwen men. Monde a pati. On monde a vache chala kay. Kareman papa mise bin laka la. Mise fè yon nan manje ay. Men ven. Yo, pat che mise men. Mba jen mise. Che. E tak mbeze mise. Mise longan pi, ou papa? O konen. Mwen mgono ou pa manje yek fwe, nak manje mise. Si manje la bon. Ase, mise, baka kitan yin nou. An yin. Ou mwen sak pi fè mal la. Avwen bay mise chajon batri mwen. Men konen batri la yon batri a mwen fwe. Bon, man baw. Mise vole batri ya. Lem mwen se batri ya. Mise mwen sa ou batri a tombe la kouri. Ou batri a tombe nan men. Mise bati moun piti. Ou mise ap kouri batri tombe nan men. Men. Mise fwen batri ya. Mwen fè m koni an patne mise fwen batri ya. Mise bon pou makak men. Mise men lo fig mi nan bouch mwen. Nak manje mise bay. La beli mise plat. Yo pi longan Mane pi. sa baba. Mise sou non lè ki se ou china ban nou. Nan rido kay moun. Mise non lè ki se ou china ban nou kay moun papa. Mwen se la baba, nou ba konek men. Nega zon nou wap pale man. Mwen men. Ou li fakta ni tab mzi, ou ti nega vise nega iti vole liye, iti gangou liye. Mwen te djou sa la ba. Ou men men. Iyo, misi se tach palo man. Ba men nou misi. Mwen men. Misi palo man. Ante lo ka regla misi nan de? Regla misi nan de? Abone ak channel Nicky J la, like page la pou n ka jwenn tout video Nicky J yo.